Talofa lava o le tautua whaawa o le siufonga le laumua ta wala mai an telefou mai Sāmoa. O le uta oto mea whaitino na fuafuaina molpolo ke te tasi miliona Tala le tumalo whalea talua, le na whaatupe mai le vaenga muli o lo tatoi o lo lato urua miliona Tala. E whase lau 25 afe Tala le au whae o le seleni o le vaenga muli o le polo ke te, mai 5 afe Tala le watu ina tu le afio ango tula ele, mo le whaatawina o lato mo vau selelo i whase fulmalifitu, ta sile mo vau toso, ato ai mawilipa e loe whase fulfitu. E whase fulmalifitu fo i ainga le ua whaamnia i nā lato tālo sanga, e lalo o le vaenga o le seleni a whaleata lua. Na vai lua le teutupe o le fon whaavaya le tumalo, le sunga le atinu o Vesta, o ainga i e whase fulmalifitu ele i au i eilu tufutufanga le vaenga mua, ona ele mawhai o na alu whaalua le tufutufanga o le vaenga o le bloketil miliona Tala, i se ainga e tasi. O le autaravau le kalesi e whakasatu la ele, manisi tangata sa tālo sanga mua na talia, e leo toe la vea i lalo le tufutufanga le nei ua whaanga solo. Whai loe le atino o Vesta, e pule lava le ainga i le whaonga i no lato mea tō tino le ua whaamatu watu. Mai mawhaifoi o no lato whaonga i na inisia lato ngaluenga e maua mai enia lato se leni. Peitai, e toe folo atu ai foi le asia singa le malo, e toe asia po le leo na whaonga ia mea whainga luenga. Ua toe saini leisi whainga pa anga whaawau mo le 5 tausanga, ale mtanga luenga le sei fua malo loina, e lalo o le vaenga o fufonga po mata, ma le whaalapo pitonga mai New Zealand a le Fred Hollow Foundation. O se whaaftai tele lea mai le whaurulunga le mtanga luenga le sei fua malo loina, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, ona o le te leo le fisoasoani ia fo i fo mai mai New Zealand i fufonga, talu wai le uti o tātou fo mai mata, lea e na o le to tasi le tātou fo mai mata le o lo tutoe, o lo tautali atu le to tele o mana onga o le mamalu o le atunu. O le whaafo wina o le whengainga ma le tausanga le nei o atu le tausanga i lua afe lua se fun ma le valu. O lo au fie ma le au au ino o tātou lava fo mai e fo mai malanga mai le whaalapo pitonga, e le whaanau naunga ia mawhai o na mautu ma mawhai o na tau ave tātou lava fo mai, ia ngā ruenga mamana onga o lo mo o mia e o tātou tangata ngase ngase fonga. O le whaalapo pitonga le Fred Hollow Foundation, e le ngate malanga mai a lātou fo mai e whaanga solo ta o tonga o fonga o tātou tangata i lewa i teimi ma lewa i teimi te tono le 5 tausanga, ai o le wha mea lofa mai fo o le tele o mea whai ngā ruenga, e whaonga aina mō lea mana o ngā. O le amana ia ma le whaata o le tupe le National Bank of Sāmoa, tau mawhainga alo mawhanau i le asosisi o mea mamafa le atunu. Wo lanto fo ina tuaise se le tupe se furua Tala i le asosi, e lango sua ia lato tau mawhainga, e meise o le tape nai foi o isi alo le atunu u leo o sawatu, i le tauvanga o le Olimpeka. O le sunga le whaia onga o le ausisi o mea mamafa, le fionga tua o pepe asiata Jerry Walwock, na ia momoli le whaaftei tele le pūlenga o le whalitupe, e na ua ia tauli maina le se le ni tele, e viso soani a lātou tau mawhainga, ai maise, ia iei fo i nisi whalitupe anga le lei e viso soani le lumanai, ma le whaai ungo le neitau sanga, au tā pena tuai le au si ua mea mamafa le atunu, mo le tele o tālonga whaavao malo, le ua whaasolo atu i le lumanai. Ua i ule fontanga whaatupitope le fio anga o motaa, ma tau fia i lopi sinisi e lua le a inga lena maua mai e leo lana o sawhainga, whala au whaasaina o marijuana ma aisa, whaatasi e manisi o masini, ma le tino i tupe sili e le se furua Tala, e au fia i matupe New Zealand ma Australia. O le ato e fono le a fio anga le amtanga le vai aso fau, e le mata opu lava le ne e tasi. Ai ole fale taxi ma le isi pisi nisi le te whai foe, wa tau fia nei e le nuu, i lalo o sana whai unga. E oso whai e malo le malo le fale o le ainga le nei malatu pisi nisi, a o lo malanga i whawhale ungali e ana le pisi nisi. Wa wha mautu mai el komsina mtanga luenga leo a wa pa aulongo i tino Filipo, e to 5 le o wha maonia wa tau fia mai lalo le nei mata opo,
Matadi eila so se fulma leo no le masina fou, o le ulua I wala aunga leo o le iloi longa o le mata au po. Ua tuatu nei le langolongo sua le malo Sāmoa ili tamaita isa a vea matau sala o le atunuu ili nofua inga taruai, le tamaita ia Helani Pearl Kurupu, e a vea masuyo Sāmoa se tauvanga whaavao malo le Miss Global, le e whaatau tia Vietnam ia November o le tausanga nei. Whai loa le pule le kompani telefoni a le Vodafone, na o lato whaama I tel taidio se tausala vea masuyo Sāmoa le fui tauvanga, lato te whaatupe ina umawhai ngā malanga le tamaita I mawaenga umo le tauvanga, e au fie malulua I malanga atu leo le tamaita I Filipina, e whaatasi atua ia o onga le a whaatau teie leitu ai ngā Savali, o leitu ai ngā Ata, o le awala tali ei fesili maise, whaanto a malanga atua I le tauvanga aloa I e Vietnam. Na whaalia le fionga le sui pāle mia, o ia fo I le sui le malo na whaapale ina le tamaita I le pale, o le avea I matau sala o Sāmoa mō le tauvanga, wa silia ma le 2 miliona tangata o loo muli ta ia le tamaita I tau sala Sāmoa, mai o le tele fo I leo le whaalawi lo le wanga I atua I le atunuu, isi I atunuu o le langi. Wa tuina atu fo I le fionga le sui pāle mia le kompani telefoni le Vodafone, se mana onga ina I o lato whaia se su enga le whaatu penga ato se tauvanga whaapea, e ono tali malo ai Sāmoa I le lumanai. O Tala fo wia mai lo tato o tunuu, manuel ni yaso, fasoi foia.